matapa ia ole tupu ia faneneina abatu ia levi inga ya Yesu matau ia vi ia le tua ia whaamanuina le suafa pa ia o lo tātou tua ia vi ia o ia mai le me oso i fuai le la se ia o le me ngoto tuai le la ia vi ia le suafa Iova le tua o Abrahamo le tua Isaako ma le tua o Iakopo o ia lava o le pa ia o Israelu o le tua le iso na abatanga i le iso na ngataanga e iai o ia i mea uma e sila fia e ia mea uma e o fo i laudu o tātou ulu e whaanumera ia o aso lo tātou ola masoifua o uma na tustusia e ia whamai le eise mea e le sila fia e ia everything is open and naked before him he measured the universe by the span of his hand whamai na te fuasia le vani monimo i le anga o lona a o i o le atua e le mawhai o na fuatia lona te le mo lona matautia Iova le nā o le atua o lo tātou au nai le pa ia o Israelu o le atua le nā e iai lana la asanga e maua lunga i o lana la asanga iai e le ola e tatau o na ola hai le tangata le eise isi e mawhaina au sia le la asanga le nā na o le toa tasi lava na o Yesu ke riso lo tātou a li imo tātou whaola o ia le nā o le tātou wala i malo o ia le nā o tātou mautofi ai le malo le atua ia vi ia la le suafo Iova e mea silisili o ia whaia mo i tātou tai melo tō soifua malo nei ola whaatalo whaatu le nei a fiafi fia lava se meo e mafuta mai ai i so se tafo le lalolangi sunga e o ngā le atua lātou wharetua tina mata mātutua whaatalo whaatu ia te o tau malo le soifua o a mai o tau mai le fōlaunga nei a fiafi wha talo whaatu fo i tātou malo i lungo le YouTube channel ale Kevin Life Ministry mo i nātou o loo whaonga ina lātou TV Piona mafuta mai o nisi o ainga to telefoni nisi e la tu to foi playback ta to video o nai mawhaina e whaia te mile te ua misi a te oisemere ta to live ta to aonga e mawhaina e koe kaunga koe scroll i tua to e a mata mai lau live o la lava whaaftaile tu technology le nei foi vai tau e mawhaina ta to utilizing e mawhai ona moli e tuai le upo le tua e whafte tono lo manuia oe e le nei fo ia fiafi lona lofa mlona anga lei a olo o whaapeona whaanga solo ia le tātou a onga tuspa ia tātonu ia wavea fo ia o tau ma pa anga le tātou pulo kalami to tele nisi o tau lo o whaapeona a whaipa anga ma le tātou ngā luenga mo le tuere whaafitai ma le whaamalo i le tu e fsosoani ia ma pule tu fo ia tu le malo si ate o tau e me se fo i o tali o tau talo sanga e tu sai fo i ia maloutou nau
e le ngā luenga le tua o te whaatalo whatoila pe a whiole ua e a whia mai runga tātou lau pe panei talo sanga tu fo'i ma le nganga vai vai a o vei fo'i oi mapa anga le tātou ngā luenga ia tango share i fo lunga lau timeline ai le i alu le tātou Bible study ina ia mawhai ona a via mawha I notice sometimes te lo taimi ia e tu le si se i umana whatu a share la ia o le mana ia fo'i o lo share ina le taimi le au ina i ngalo ia te oi pia umana tātou prokalame ina ia mawhai ona a via oi masa wha i se uso stua whawhine o se si fo'i o lo ainga o lo whaapiona mafuta mai ia mawhai ona e share ina nei prokalame ia ona whaile mawha ia te ila tau a o sauni la nga i le tātou prokalame la tātou tatalo le tō le mātou tamavi ia la ua fio i lo walofa ma lo wanga le lei au mātou atu i te oe le tua le tamai le suafo Yesu Keriso lo mātou a lii ma lo mātou whahola o oe o le tua o le poto ma le malama i lo wanganga se i fesoso ani mai e whailoa lau upu ai meise awa oina lau upu i alu ma le mana e nā tia le tangata ia i loa la ua fio tama tatalo ia te oe whaatau waa le au auna a vea ai maipu e whaonga ina le reia fiafi tama e whiinu mai ai lau whanau ia vea tama ia le lo nei lau whaiva e pei o le peni le lima o le tustala tama e te whaapeona e tusi ai tama ia se vahenga o mātou wola au auna i la ua fio ia ma whaamatala ina fo'i nisi o vahenga e ao no mātou mo umia i le mātou sāvalinga whaaleanganga ina ia mawhai o na mātou wola mo lo mātou whaatuatua a o lai mawhai na mātou sāvavali ma la ua fio e tusa ma lo fina ngalo o mai oi fesoasoani mai ngalue lo wanganga whailo le mana o la upu ono suafo o Yesu Keriso wo le mavala au tuai nei amene ma amene amen o lo o whaanga solo le tātou wa onga ia ma le tātou Bible study e le dei fo'i i tū la mai se fo'i le neiva yaso na tātou tala noa i le ki o le e te tala i le langi i le aso lua na tātou tala noa ai mo tātou vai na fo'i le fiongo pa ia le atua whamere whetala i ngā Yesu i le aso tau te le toi fesili mai e ia te au se mea ai tau te o le atu i le tama i lo i ngoa in my name e le ngoa Yesu tātou te o le ai le atua le tama whamaila i Yesu se mea lava i te o le tuai ona whaia lea mo tātou no tātou tala noa fo i laua i a tatau you're right ia o oe tangata kerisiano na matua i manino fo i whetalai ngā Yesu i a te ilatou o e whaatua whai mai o nei fo i whailonga e muri atu tau steimi tātou wo o to e recap me tātou mata upu le nā o lo i eisa tātou mata upu o leo whaata atia le reia fiafi mai te le fo i tātou mata upu lea te le fo inisi o fionga pa ia le atu e tātou te o iai ina ia mawhai o na vali ia eva ai to tono le upu le atu o lai to tono le tus pa ia amen a wet study tonu o whai atu ai ai tali tonu o na e whai tau oi mai tonu tus pa ia after ile atu o lea lava e maua lea ava no te tu ina atu ia tātou wa tus pa ia i lungo a fionga pa ia le atu a te whai tau mai ai ai o te le I believe i lo tanto nunga le nei vai aso o lo iai lava se fe au o lo whaapiona ma mafa i le au mai o fo i le nganga o le atua e a ono o to e pa iai ai le i se e le tātou sa i le isi vahenga o tātou ma tā upua I believe no tala no mo le vahenga lea ai o umare nei vai aso e le o mawhai lava na suia excuse me se me o loo au mai e le atua e ao na o tala no hai tātou e whaile tātou Bible study but we be led by the Spirit amen ta ia tātou e lea nganga e whaamanatu ono o lea nganga pa ia o ia lea na te ilo le mea o loo mo o mia e le ilo e Kevin po le ale mea mo o mia o tau na o lea nganga pa ia na te ilo le mea mo o mia e tātou te ilo le tātou ngalue mea o lea nganga nea fia fila uto e pa i le vahenga lea ona se e ilo la i o tātou a mata upu ile mata upu le fia nei amen e tonu le tusia kalatia e ono fa mai e le upu paulo awana i fase se ina o tou ele ulangia le atua awa o le mea e luluina e le tangata o le mea lava le sele ina mai ai e ia
o se lulu i la lona tino, e sele mai ai e ia i la le tino le mea e pala. A o se lulu i la le anganga, fai mai e sele mai ai e ia i la le anganga, le ola e whaavavau. Mai auana i tātou whaapala i le ami o le lei, aua o na po e tatau ai, tātou te sele mai ai, pe a whai tātou te le whaavaivai, no o tala noa o le tali o lau tatalo e au mai lau a investment po o le vaenga na e lulu ai. A o lai na e mana o mia o lau tatalo o na e sele mai ai lea. Te sele mai lea, e te sele mai le mea na e toto e le ulangia la lea tua. O le a lava le me te toto ina, e te sele i ai, a whaina e lulu i le anganga, e te sele i le anganga. O se tasi leo vaenga na wha i le atua le neiva yaso ia te au. A o, e se taimi na spend some time with God this week. Na o langona i loto le fetalai o le anganga o le atua whaapea. O se fesili na mai e le atua ia te au. Whaapea mai. Pe o ia o se atua e whaamaoni pe le whaamaoni. E na te tali i tangata pe a lātou mo o mia le fisosoani. Ua o ilo o le atua o i o le atua fisosoani. Ai i le whaawinga ina mai e le anganga pa i o se whiauna au mai a te au i le neiva yaso. O mea umalava o lo o tau lulu, a whai o nei te lulu i le atua. A whai la i te iu, le la watu se whaata i ta inga whai ngofi, a whai o tangata o le te ola whaapa ia ina ma e lulu i le anganga. O la lai te au auna i le atua, o lo malosi atua, o lai te tautua i le e kalesia. Ai te ila ua e mai. Whai me whaate ta inga, te iwa e mai. O lea lana alu umalo malosi i le atua, alu umalo taimi i le atua, sa e invest i le atua, ai te iwa e mai. Ai e o le atu i le atua i le wha malo longa, ai u le atua. O lona winga, wa le wha maoni la le atua. Ono le upo le tuspa ia, whai mai e le maulo tau, e le mai maulo tau ti ngā i le atua, e tau wia o e le atua. E le aise e ngau i le atua, le aise. A whai o le te tautua i le e kalesia ma e lulu i la le anganga, a o la whai o lo malosi a to o alu le ngā luenga le atua ma e o la whapa ia ina, a o ina e mai. A e tatalo i le atua, e tatau na tali i le atua, mai le mea na e lulu. A whai e te le o malolo, to e fesili ifo lava, po le ale mea na e lulu. Ask yourself the question, o le ale mea na o lulu. Sa o lulu i le anganga, pe na o lulu i le tino. Amen. Te tau ona le telo taimi, o tua ia e tangata le atua i taimi i le telo taimi, malato tua ia i le atua. A o le fesili le na, te tau ona e fesili ngia, ona fai mai le tuspa ia, o se isi o afo mai ia avea tangata mapepelo, ai wha mahoni lava le atua. A fai o le a lava le tūlanga e iai, e pepelo le tangata, ai wha mahoni le atua, ona iai le taimi ea. E tatalo ai, na uvatua se whaata ta inga i le vaenga le, ai au na uto e pa iai, ona e, se meo le au mai e le anganga o le atua. E te le ngau i lo walu i le atua. No. E le ngau le tangata au na i le atua, e tau ia i le atua in due season i le taimi e mo o mia ai. Fa mai la le tala ina ua au mai le anganga o le atua e tau reiva i aso le vaenga lea. O lo tau tua i le atua mo o lulu i le anganga, ai a o ino o mai. O la lau o mo o mia po lau o mana o mia la na wha malolonga. O mana o mia le malosi. That is a due season. O le taimi la na o mo o mia ai. O te le mana o mia se wha malolonga pe a whai o lai malosi lo tino. Right? Ai o le taimi lo o mai ai. O wala aua tu lo i le atua. A whai no o lulu i le anganga. O te sele la i le ola. Ai a whai o te le i lulu i le anganga.
o te le sele fo ila. I te tonu ana tusia e Peru, o lona mata upo se fulu male lua. Na utou I loa mea pa ia, o mea pa ia, o mea ia le atua, ia va ai lo to finga no o tala no i le aso lua. Ma o wha matala ina ai lau wai ia ta tau po o mea pa ia le atua, mea na au mai le atua. The holy stuff, o le au nanga I le atua. O isi la tangata, la tau te lea mana ia la tau te le nau le ola wha pa ia ina. O lo la tau wai ia ta tau la. Ua ave e sea mai la tau. Whamai le tusi lea. Whamai ia outou whae te, ia te outou, ne I aise tasi e le maua atu le alofa tu noa o le atua, ne I aise a o ona e tupu e whaaso e sa ia te outou, ma le anga ai nisi e to o tele. Whai mai la irwhai pusuma le ono. Ne I aise whaita anga, po o se whaatala le I mea pa ia. Ne I ai se whaita anga po o se whaatala le I mea pa ia, pei o e sau, o le na avatu lona tofi o le ulu matua e whaata waile ai e tasi. Whamaila ia, a wā ua utou I loa e muli ane, ino ua manao o ia maua le whaamanuia, ua te ena o ia, a wā e ui lava ina ua matua whaatonga maloi mata, a ua le maua e ia se mea e lili waile loto o lona tamā. O le ata leo te tau mawhai e whaamatala hatu. O louva ai I mea pa ia ma le tāu o le to whinga na watu e le atua ia te oe, your birthright in Christ. O laua ia ta tau ia ke riso. In Christ. To a tele ke risiano o laua a vatu e le atua la lato wa ia ta tau ia ke riso le na tātou tala noa ai I le aso lua ko to e fo I ai to tonu le marekos fuma le ono na tala noa e fo Yesu and a lot of things in Christ. O la tātou le na ia ta tau ai tātou te le manatu ma mafa iai tātou te whaatala le ola pa ia ma le ola wha mamaina. O na ho'o loala ia I le teimi wa tātou mo o mi ai, wa tātou, we give that away. Tātou te le o ano I lea, wa avea lava o le tala notus pa ia fo mai ne I ai se whaita anga fo usumu le ono, po o se whaatala le I mea pa ia, o mea pa ia le atua, ma le to whinga le atua ia o ia ke riso ma, e le o ano I le isi ke risi ano. E nā te le o whaataua ina, malona le iloa, o laua ia ave e sea ai lana birthright pe o Esau, o le uso matua leo Iakopo mo I lātou e le iloa le tala, o isa ako na ia whanau le māsanga e Esau ma Iakopo, e matua la Esau, ai lai kiki Iakopo. Iakopo le na suia lo na ingoa avea ma Israelu le tupunga mai Israelu. A o Esau la, o ia le matua, na alu le vau sau fo ia tu Esau la na ngā ruenga, o la ua fia ai. La tu Esau, la e whai liku karkama lo Iakopo fia ai lo kui lo Esau, whai mai lo maritala Esau, ia e whaatau mai ia I le foi. Ia e au mai lea, whaatau mai lo tofi o le uru matua. Tau tō mai le teimi nei, whaatau mai lo tofi lea o le uru matua, a wakuru mea ai. Wewa ai le ai o se tāua ia Iakopo lona tofinga. E le o tāua ia te ia lona ulu matua. E le o va ai ia te ia o lai ei lona vala awina ia ei lona tofinga. Na manatu mai lona vala awina ma lona tofinga o ia le ulu matua. Wa tango la ia ave ngale kasi ale mea ai 1 mil na ave le ulu matua. Wa utou I loa le manuia uma o Iakopo na maua uma mai ina ua whaatau ese le tangata lea lona ulu matua. O inala, lea o te, pe o toi wha mawha e lea tua ia te au le neiva iaso, e le ulangia lea tua. E le ulangia lea tua, ma e tele taimi tātou te manatu mai I mea pa ia lea tua, ma sauninga lea tua, ma lo tātou wola wha pa ia ina ma le ola mama.
I luma o le atua, ai a o no tātou mamai, o na tātou whetā ngisi la ia I le atua, ai whamai le atua, o lewa no sa lotu, mo uwha pēa, no walu le lotu. O le fesili, na e lotu, a o e ola pa ia, na wha mama, na e ola I leo langa, lai whai mai le tus pa ia. Amen. O na whamari tala tus pa ia, a wā ua o tau I loa, e muli muli ane, ina ua manao o ia maua le wha manu ia. Ua te ena o ia, a wā e ui lava ina ua matua wha atonga maloi mata. A ua le maua e ia se mea li liu wai le loto o lona tamaa. Ua fiu e whai aku, ua leo mawhai o na, to e li liu ma le loto o le tamaa, o na wā, ua tango wha atau e se lona tofi o ia o le unu matua. E iai lo tofi na mai e le atua, our inheritance in Christ. Tātou te leo manatu mā mai, tu salai o lai sua malia le whaita anga I le isi tangata. O le isi tangata lotu, leo tala noi tangata lo lotu. To ia tangata e lo lotu, a leo tala noi tangata I si lima le asu saa, mano nofo tu tonu ma whaalongo I le upo le atua yaso saa uma. Maso leva yaso, whaalongo longo I Bible Study. Amen. O lea la tu tala noa, e ia maua I tātou le mea le whai mai, aua le ave e sea pe e te whaatau e sea lo tofi a ke riso o ngole ngā kengi. Aua e te whaatau e sea lo tofi, si ngā lima mingu ke alu e whai le ngā mea kau whakau ngu le ngā mea kau whai. Aua e ave e sea I lo tofi. Le whaamanu yanga le mana o le atua te nofo ai. O le alava se tu ina naunga o mauai oi. Wa leva na mana o le atua ia whao ngā ino o na tangata. Peitai e leo lulu pe leo a manatu ma mawhale ke risiano I lona to finga ya ke riso ma mea pa ia le atua. Wo lātou whaatau e sea no lātou tofi. O na o la ia le teime mo o mia ai. Saulo le atua. Le atua, wa kangi, wa fiu e kangi, e le malolo. There is a good news. Le lau tau fia I le tātou mata upule I. But there is a good news. A tonu le lau tātou tatano le fiafile nei. Through the leading of the Spirit, la tātou o atu ai. Ma tātou maua, but I have to, avatu le mea le nai, wha manatu ia te oi. Ono le tātou te tala noi le tatalo. Le mea o loo whaalave la vea tātou tatalo. Ono lea, e le ulangia le atua. E te le ngau ilo au na I le atua sa moa. No. Nei se ngau ilo mo le atua. A whaila e tatalo te ua mai Kevin, ai tatalo Kevin ona whaatua tua ai le malolo. E moni ma wha maoni le atua, e le wha maoni Kevin. Ia. E le wha maoni Kevin. A wha pena foi. No vatua le tala se wha te inga. Tato e foi tua tātou tu se kalatia. E I te tasi o. Whamai awana I wha se ina o tau e le ulangia le atua. Awa o le mea luluina e le tangata o le mea lava le sele ina mai ai e ia. O se lulu I la lona tino e sele mai ai e ia I la le tino le mea e pala. A o se lulu I la le anganga e sele mai ai e ia I le la le anganga le ola e whaavavau. Foi mai. Excuse me. Awana I tātou whaapala pala. I le ami o le lei. Awa o na po in due season. O na po e te tauai. Tātou te sele mai ai. Pe a whai tātou te le whaavai. O le mai o le tangata. A whaina e lulu le ola whaapai aina. E kakaunga i eisau selenga. Kakaunga e sele le ola. No vatua le whaatei inga au na le atua Kenneth Hakins sa whaapeona i eise tasi o whai au sa maua I le kanesa stage 4 o whai I le fo mai no one more week o na maliu la ia o na alu la ia o le fo o le whai au le ia Kenneth Hakins alu ia I Tatalo mo ia tango le au na le atua au mai scriptures au mai uma ia fiong pa ia le atua ia
Faith comes by hearing. Yon tala no la ia tatalo ele ona le tua. And then God healed him instantly. Whaamalo lo ele tua. And then it's like the same scenario happened. Leis fai fe au. Sau leis fai fe au. Le lawa malo lo fai fe au mua. Ai sau fai leis fai fe au. Same stage. Stage 4. O la fo o mo re kanisa fai fo le ona le tua le me lava le mai upu fai upu lava tu spaia. The same faith, lay hands, everything for my through the laying on of hands of the believer, the sick shall recover. So fa tino nga wenga pe na masani ai umoi fonga e oti fai fe au muli tu sa uma o leisi na malolo a o leisi na noti ona alu la yula ona le tua wata talu sa ili le tua pe ai sea. And then God give him this scripture fai ile tua ele ulangia le atua. O le me te lulu, e te sele, e fato a fa iloi fo ele atua. O le o langa o le inga lea, le si fai fe au. O la e kango fasi long kolu, o la fo e fai langa a fea. O la la e lulu i le tino. O la ua ia fa atau e sea lo na tofi. Na te le o manatu ma mafa i mea pa ia le atua. O na tangi la ia i le fa malolonga, ele ia, wa fiu e kangi ele malolo. Ina ua oti a fsiri me kia o sao le langi. A wheo sa tali o le atua. Ia i o sao le langi. Pe a wheo e mongi rongo whaatua tua ia Yesu. Ai i lalo ai le tino. O lau oti ua le haise. O lau die before his time. A tonu na mana o le atua ia umina ola ia whailo na fina ngalo. I lalo o la fueta notus pa ia why you die before your time. Ai se aia la yuna e oti e tele i o ilo taimi. E ma whaina e oti aile i o ilo taimi. Lai tala no e tus pa ia. Tono le tusia whaata oto. Amen. E ma whai ona tātou whioti, ai tātou tele i o le teimi na whina ngalo i lea tua. Si? E tele i o vaenga e aona tātou. Lea la, aua tua ia lea tua. Amen. Aua tātou te tua ia lea tua. E moni ma wha maoni lea tua. Ai le wha maoni tātou. Amen. Ole, excuse me, ole fia while nei. O le wha ngā solo le tātou tatalo. O le ala tātou tatalo tala noa i le. La fu diru kalari o kako kalo ali. The prayer of agreements. Mo kau ngalo li le tātou nge fiafi. The prayer of agreements. Po o le tatalo le loto gatasi ai. E ai o le tatalo lea. O le tele i o tatalo i to tono tu spaia. But this is one of the most powerful prayer in the scripture. O le tatalo lea, o se tasi lea o tatalo pito i sili o na malosi to tono tu spaia. And also more effective. Lela ualu e maile. I will also share some testimony tonight. I tono tu se mata yo. Amen. Hallelujah. Mata yo lona mata upas furmal valu. Upu ya Yesu, fetalai nga Yesu. Amen. How many of you know a fetalai Yesu et tauna e take seriously nga le upo Yesu wa oi o le tua. Oi o le tato wa li. Oi a fetele fa alongo i upo Yesu. O te loa lai le o te le loa po aina te au ngai hei. Waso o sesi lava au ngai le tua ma au ngai a Yesu. Ka kaunga fa alongo i fa kungunga Yesu. Fa mai tala Yesu la me ko ki foi mai o aua o lea lii ai ko ke le faia me o ki faia kuai. See? Lona winga, if you call Jesus Lord, ta tauna e faia le mea lai fai mai a Yesu. Right? Lea la tatou wo i le mea la na fai mai a Yesu. O mea ia na fai mai a Jesus. Ia, Yesu. Afa palangi o Jesus. Lea la tatou no fai mai. Mateo sumal mal fai mai. E moni o te whai atu ia te outou, o mea uma tau te fusifusia i le lalolangi, e fusifusia ia i le langi, o mea uma fo i tau te tāla i le lalolangi, e te talaina ia i le langi. Whamaina ia, o te whai atu fo ia te outou, a whai e loto gatasi se toalua o outou i le lalolangi, i se mea la te ole atuai. E whaia lea mo i la ua e lo utamā o i le langi. O upo Yesu,
Ma Yesu, asi atu te whai mai e Kevin, la le me te whai mai ai, Lord, 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 ai whai aku le mea lea e kere karikongu ai, ai te le whai. Because this is a Jesus word. Te tauna whai e Kevin le mea lea. Whai mai la ia, a wā o le mea ua wha poto poto ai se to o lua po se to o tolu I lo ingoa, o te iai wha atasi ma I la tou. O le whai upu le lua se fulu, e tele una quotinga e tangata I to tonua o lotu. E aku loka ngaka pongi Bible Study whai mai, le upu tu spa ia o le mea Yesu to o lua po se to o tolu, e iei le atua. Kele nga quoting mele nei. Which is a sao, o lai iei le atua. I le context o le tusi, o lai sau Yesu e toa, ma futa ma le au tatalo, tangata I e to o lua le tatalo. O le mea iei le to o lua, lai o mai ea, I le suafo Yesu e tatalo, o la lai iai mai, lai iai ma le atua, lai sau Yesu ea, fai wha le kakaro lau vaenga ia, o lea, to a tolu lo o tau ma Yesu, o oe, ma le istangata, fa tasi e to elo ma Yesu, o le kakalo le ngā, fai akula ukala, ele ai ma se mea ma fai o ngā. On kao fiat taro lea. Le a tatou woe. Analyze mahau ili ia tatou wa ai I le malosi anga le to tonu o le tatalo lea. I will also give some testimony. For mai whetalainga Yesu, o te whai atu fo ia te auto, a whai e loto gatasi se to alua. A tonu e, let me tell you, I believe ile upulele loto gatasi, e le whai ngofie. Yeah, it's not easy to agree in one thing. Yeah. Ele whai ngofie le loto gatasi. For mai la ia, outo o la langi se mea la te ole tuai, e whaia lea mo I la ue lo uta ma oile langi. Ole, let me read the English version. Oh my, le New King James. Again, I say to you that if two of you agree on earth concerning anything that they ask, it will be done for them by my Father in heaven. O ai e whaia, the Father in heaven. O ai e agree le to alua, e to alua e fusifusia se me I lalo langi le nei, e fusifusia fo I la le langi. So o le sau o Yesu, in verse 20, it says, a wā o le mea, ua whaapoto ai se to alua po se to o tolu I lo ingoa o te ei whaatasi mai ia. Jesus, so what Jesus is trying to say, o le a lava le me agree e le to alua. I le lalo langi, heaven will back them up. O lai ai le langi, po le langi, la tau te langoina. Amen. Te manao ia te oi God, I to tonu lava le tusi, lava le tatu te whai tau tue I. Jesus is with them. Tangata ia to o lua tatalo, o laua iai ma Yesu. Laua au Yesu ma tangata ia to o lua. O mai tangata to o lua, a whai o lewa tato o mai le ingo o Yesu. Mai Yesu atu mau, ha upu ia te o tou. A whai lewa tato o mai in the name of Jesus. Lewa usau, whate te inga. Ma ua malo to o lua, laua mao mai ele mea ma te tatalo whate siei. Lea laua ma agree. So e whina ngalo lea tua, look up the scripture mai umalava. Saulo ma Yesu. Lewa ma fusfusia na mea lea. Saulo ma Yesu I now te loa sau Yesu ma au mai ato ale lang. Amen. Jesus bring heaven down. Lawa au mai umalava. Lea lawa ia I. Lea lawa tato tutu. Ma tua ia. Le malo si anga leo kongo te talo lea. I le Old Testament. Lea la tato wo mua e au mai mua le malo si anga the power of one. To atasi le tangata. Whaatasi ei malea tua. O le ale malo si anga o le tangata le na. So le la over to ya te o whaatasi inga. In the Old Testament, I le tua, to atasi le tangata Israelu o le tangata tau. Te ole ame Israelu. To atasi le tangata tau, whaatasi ei malea tua. O le ale te leo lona malo si anga. A whai ai te ua to o lua tangata tau Israelu, whaatasi ei malea tua, o le ala lona malo si anga. Tato wolai to the Old Testament. E au mai the power of one, the power of two, and the power of five. Si tato eva ai. Le malo si anga o le mero le agree. E mawhaina e tatalo to atasi. E le wha pele au ngā. Mawhaina e tatalo. Si tato mua e to the Old Testament. Amen.
The power of one. Tolo tu se Joshua. A whai o oele te tatalo. I lea tua. Tu se Joshua lona mata upu e lua tolu. Foi upu se fulu. Foi mai. Ole malusi angalo tangata to tasi. Foi mai. E tu lia le to afe. Ele to atasi o outou. A wā o Yehova lo outou atua. O ia e tau wai le taua mo outou. E pei ona whetalai mai ai o ia ia te outou. This is the power of one. With God. Tasi le tangata Israelu, le tangata taua Israelu, whaatasi i male atua, na te tulia tangata ea to afe. A tonu le te whai tau atu i taua Israelu le makau ki o le whasinga e le atua, le ngā lue o le atua i taua. Le whaamatala mai I, a iai le atua ma tangata tau. That's really powerful. O le malosi anga o to atasi e fia, 1,000. O lo malosi, whaatasi male atua I lau tatalo. Amen. Le tatu vai tu ifo mai, one man of you puts to flight 1,000, since it is the Lord your God who fights for you, just as he promised you. Pei ona a poloai pena whetalai le atua. Whamai le atua a o iai o te iai ma outou. O le poloa inga lea le atua. I le to atasi la oe. Malau te talo a wheo sautau a wha lea nganga. Ko a kasi oe, ko a hawhek ia. Le malosi anga o lau te talo. At least o ngai ma whainga e kakalo nga oe. 1,000, that's a lot with God. Amen. Hallelujah. O le malosi anga la leo lau te talo. To atasi. Si kako wola. Ile the power of two. Po o le malosi anga o tangata e to alua. Wa le afe tangata I tangata to atasi with God I mo meo taua. Tasi tangata malea tua to afe mwhaino na ia tulia. I te tonu o le tusia Deuteronomy, o lona mata upu e tolu se fulu ma le loa. Foi upu e tolu se fulu. Fai mai, it's a question. Ono le ngalue lea lea tuana ngalue I tangata Israelu fai mai. Pe wha pe fea, ona tu lia e le to atasi le to afe, matutuli e le to alua o afe se fulu. O le to alua tangata e agree, 10,000 10 times e malosi ai. E le wha pe tasi lua saua wa lua afe tu le no. O le te le I o le malosi anga o tangata e to alua. E afe mua mua, ai se fulu afe pe a lua. O e wa aila iai. Le multiplying o le power in agreement. Pe a o na to alua tangata e tutu 10 times more stronger than one. E malosi lau tatalo na oe. Ai sili atu lao na powerful pe a to alua o lua. Te lua tutu whaatasi. I se mea e sili atu lo na malosi anga. To alua se fulu afe. Lai tara no altu spaia. Amen. I to tonu o le malosi anga la. Right? Ina ua whaale tonu fotsa valinga Israelu ilu mo le atua. E tala no e fo ila le atua I le Isaia tolu se fulu. E basu marfitu. You will see here. Foi mai. E so sola le to afe I le ainga o le to atasi. O le awa inga a le to alima. Oi. E so sola le to afe I le awa inga le to atasi. The rebuke of one. O le awa inga le to alima to te so sola I lava. Le malosi anga o tangata to alima ai o mai e agree fatasi. The rebuke of 5. So Melitala to spy 1,000 shall flee at the threat of 1. At the threat of 5 you shall flee, till you are left like a flagstaff or on the top. O le tala noa la ira tu spaia.
To atasi, e tu lia to athi. To alua len tatu tanuai, 10,000. Imagining 5 agree. The whole nation. To alima nga kuria akoanga le nation. You see the power of 5? To alima fa atasi malea tua, o le makua i ke le la volonga. A whaingare ko alima lau e ka le sia na iai. Ha, te loa whaia ko le kakalo a ko agree uma o tau ko alima, o le ke le e mawhaino tau suia uma mea. In your prayer. Ah, the prayer of agreements. Amen. Le malosi anga o leo te tango tala noa to the multiply o le malosi anga o le tatalo. Pei ona whai mai Yesu i tu tonu o le tusi lea mātaio. O lona mata upu se fulu valu. E tano Yesu i whai mai. O te whai atu fo i atu o tou a whai e loto gatasi se to alua. Lea lau o multiply 10,000 le malosi anga. Whai mai, oile lalo langi i se mea la te ole atu ai, e whaia lea mo i la ua e lota ma oile langi. I remember, tasi leo tatalo e masangi, e mate whao ngā ina ma si o to o luar tatalo lea. Te leo taimi mea mate mana o mia ai lea tua i le fesoasoani financially in the past, mate whao ngā ina i le prayer of agreement. E ila le aso, yeah. So ile aso na sama behind le ma rent aso ralanga. Well, not the rent. It was something sama mo mi ai le afetala $1,000 sa te tau lava na mo mi le aso for really ka mo mi ai la le we also have a story of us behind our rent. Same principle na mawhaongaina, but this time it's not the rent. It was something else na mo mi ai. E te tau ona tutongi i le aso whareile. O mai loa la i o le aso, I think on Thursday, Wednesday. We don't know po wheme mo man ngā kupe. This is years back. And then maolo le upo tu spaia. Whatu roi le atua. La upu lea, sau sio ko lua, whak sio ko lua. Ka agree. Ono le upo tu spaia whai mai. A to o lua loto gatasi. E tali le atua. Sau lolo sio ko lua maka kalolo. Whai akula ukala. Le malosi anga le maka kalo ke kakalo aku arai. Amen. Mai sio ko lua. Whai agree mai vo ilele lea. Ke mi ngā makua ima ngā o mi a vo ilele se kupe ngā kaimi a. Kalo ku ngai fio lolo leo kele o la uka kalo le leo kele le amen sio ko lua fia $5,000. Le agree ma sio ko lua ngā kainia makua I desperate. Le kau su $1,000. Na o le atua lava ma agree lo. Kalo ako. Hello aku lu ngala kalau ala fu el wange lu ngala amen lu ko. Yes Lord. Ai maki agree foi. Ile $1,000. Ole me ala mali ai. Malo na matatalo. Se vo ka fiu e mafau. Po fiese me akalu e mai $1,000. Eu ta mafau fa pe po fiere me. Fumatala to spot you trust in the Lord with all of your heart. Don't lean on your own understanding. In all of your ways acknowledge him. Ya ura gaminga. Wo le lo. I run out of idea. Waka lei lo po fese mea. Wa pe po fese mea fese lo. Leise mea. Pe so. What too late? Ole mea la fo ile. Malia ho olo ile aso. La ma ki fa kali ile tu and then Thursday come. Sa u le so coffee. Mo ku ko la fa ile ma mi er kupi. Fiu le lo po fese mea mo se kupi ngas coffee. But we still believe le tu. Le nga mo mai le. Le maki kuila upu. O lo ile asoa. I think pe o ke isi ale fiku le fiafi la ka le valu. Awo ke ia le vilia ko le sirunga li inga. Vilia ko le sirunga li inga fo me Kevin o le maki lalo. Wal ma fale fo afalua. O la fo me o lai lalo. Faku ia le seme. Menga ma mai e vakule ti posi da kuna le langa luenga. Faku ia le tu. O la kunga. Yongo se lauri masfuru. Ko fia. Yes, Lord. My monsieur called. Yes, Lord, you're so faithful. Ho, lunga hongo se lauri masfuru. Waka mi mika fu ile wakali le tua.
Out of the blue, voi le lewa. Maua le ongo se lau lima sefulu. Uma ma ori le atua le ongo se lau lima sefulu. And then we realize, e le o a koa le afi. Ko whaku iso ko lua. Kei loa li. E le me le kupu. O le ka agree le atua. We agree God for $1,000, not $650. Ka kili agree se $650, ka agree le $1,000. Ko whaku iso ko lua. Koe sau ka koe kalu. Koe sau iso ko lua o whaku le atua. Le wa ia upu. La e mori mau le nganga o le atua. Whaku le atua. Whawhe kai ke lea mo le ongo se lau lima sefulu. Ai makiri agree se ongo se lau lima sefulu. Nga ma agree the $1,000. You know, we believe for $1,000, not $650. For me, I wasn't okay le I settle. O leo ke kauma whailanga o le upa tuspa ia agree le mea kasi. Okay loa, makiri agree mo lo tō lua se $650. O whaku le atua, nga e loa le maki agree le $650, nga I loa whaet ki apolo, I loa umane, o la nga I loa, we agree in the $1,000, not $650. Ya kongi wha pesis Kevin, e me kere kariera ngā mea, no o leo kama whai e whai le mena whai wena nei le pepelo le atua. Yeah, or even me, o leo fo ke halu ke whaku o kua, God, lea le whai mai, we agree, and I know, I agree, ma uroa le lea nga ma agree, mo lo korua, whaku lo korua, I agree, for my, yeah, ngo agree, whaku ia, $1,000. Kei lo le mali e, whakoa nga maka kalo mo siya korua, fo i lele. Lau o ngofo maka kiwi, ai text mai le sia le inga nga, for my, le lau ka deposit, da kule $350. Deposit, da kule $350 into your account, for his work. O whaku I lo korua, and then our joy. And va ai le oli o fa yaku fa mahongi o le atua. Kei loa, sometimes ka ko ke kakalo I le atua, and we settle for less. A whainga e loanga e akui le atua $1,000, stand ia maua umara $1,000. Ono le atua, e le ulangia le atua mai le pepelo. E sisi ki uwhape mai, but that's me. O lo ufo ngā ia winga, o la ngā ia mafukanga ma le atua. E se mea, kei loa kongor ka vika, ko kongor kuspa ia, ke wa aia ka vika, fa mai le atua. Vi ia oe o sana I lo sua whapa ia. Ai o lesi kei mai le atua. Fa mai le atua, au e ke kalia la ko karusanga. Ma kua I ka vika. O telo te mi, e ke wa aia kunga. He was being honest with God. It was his father. Amen. Our God, our Father, He loves us. Amen. Ya ulaya. O fai kawa relationship pale atua makavika. Oh man, this guy, man, he's open with God. Anything. O si kemi o fakule atua. O fa mangalo ai. Au ke lo le leia ele mo ila ukala. O faku no God. I want to kill him. Yeah, I was honest. Yeah, because o lau ke loa. E se fu le mea lai loko. Ka ke fiu faku le atua. Ai le kusa mo le mea lai loko. Pisi singa faise me ki ngā ya ka I kai la soa. Ka kilo koe whea ngaka no. Hala winga lau kala. Le utala no atuai. You know, it was honest. O le lau utala no atunga. Le lefti afile nā. Le upal tuspa ia. Fa mai tato wole ina ia ato. Olo tato oli. Anga le maua mari $350. E le a kose oli. So Friday come. La wa a koa le mea nga agree ei le atua. So that's the one testimony. E la le mea mali. So I share this testimony sa tasi o lunga li. Lunga li ila dia. They believe God for over 4,000 mulamo kesi. So they came to our Bible study one day, and then I will share with us. Tala noa I le upu lea mo ufa malosi, and then I share this testimony. Oh, lo la ia. La, they also believe God. Alu vai aso mua la whakarira la mo kesi la se ira la fale foi de. Ka kalo I le kua la pongi agree le tua. Ai umar vaso mua. Ai mo akula 3,000. Ai 4,500 le menga believe ai o la foi shoki 1,500. O foi la ia ko fai le tua. Lenga ma agree. 4,500. Now 3,000. And then a few days later, kali foi le tua provided 1,500. Le wingo la utala e fa maoni, the word works. E work le upo le atua. O te ila ia whaile mātou Bible study, o mai liru ngā li lea, they will come with this, the joy of the Lord in their face. O mai fuirene mako Bible study. O mai share. Fa mai ke roli, Kevin, whaku ia.
For mai, ia nga makakalo ile kua, stand in his word, in agreement, tatalo ile tua, ko kikiase in mamo kesi. Kalo ile kua le opo ferme mo se whaafe lima se lau. Ai umar vasu momua, ngale kolu afirme nga maua. Ma koe mga kua lola ko kingonga, ma koe foi faile kua le tua. Ile nga se kolu afirme mafek. We agree in 4,500. Few days later, God answered them, I've 1,500, make up le tupe. O le wha maoni o le atua, a le tali le atua, check your motive, siaki le mea, po o sa o lea, le awala lai te whai ai, a e tholo umai la asanga lai whai mai e le tuspa ia. There is power in agreement. E iei le malosi anga e le loto ngatasi. Amen. E iei le malosi anga e to tonu o le loto ngatasi. A au le atua ma oe. Tato atu i tua, oi, le tatu si e whamai. O te whai atu ia te outou foi, ia te outou, a whai e loto ngatasi se toalua, tu. Amen. O outou oire lalo langi i se mea la te ole atuai. E whaia lea mo i la ua e lo utama o i le langi. O le whai upe lua se furu le la tātou whaitaua, e te tele na apalai e tangata i tutonu o popotonga. Pa o le context o le mea lea, when Jesus come e sau e agree whaatasi ma le toalua lea. Le toalua lai tatalo. E le o se koalua o mai ka whau, o le koalua lai o mai tatalo i le suafo Yesu. Lea lau o mai whamai, a wā o le mea ua whaapoto ai se toalua po o se toatolu i lou i ngoa. Amen. Whamai, o te iai whaatasi mai la tau. Whamai ar whetalai ngai Yesu, i lea aso tau te ole tuai le ta mā i lou i ngoa. Le tal no mai Yesu i to alua o mai fatas fo mela ia o fea lava le me poto ai le to alua mar to tolu i lona i ngoa po ai le mai o le tamai le ngo Yesu fo mai tala Yesu o la iai fatas mai ia. Amen. No o tal tonu no ma to talo mo se to alua i no like kalo foi lele ia ma akui ma ue ko alua fatas mai Yesu. Ai o la fa ma losi i no lo te fa apeto ai au te sedo. Aue te sero i le pesta le atua. Amen. O le lava le standard po o le la asanga lai fo mel tuspa ia. Aua tātou te au mai e lalo le upo le atua. Don't water down the word of God. Amen. Aua tātou te au mai a kali mai lo le atua 650 va pe ia whawhika i le atua o ngaua mora ngā 650. E iknoa hinga umale mea lai mana o i le atua. There is God's best. Ta tau ona e alu e au sia lea. Le best lana mana o ile atua. Don't settle. Stand in his word. God, no, it's not 650. It's 1,000. Agree. You know that put God, that will put the smile in God's face. For me, fear o ia i le whaatua tua. Ke loa kemia ke whaakoko matala tuspa ia. It is impossible to please God without faith. O lea lai te whaatuatua, o le kaimia ke sero ai, a lai le imiti mene, lona winga o lawa e sero for less. A lai e le pest. Lai mana o le tua, mai uma le awheta la. But where your faith, o whena yelo whaatuatua, stretch your faith. Si koe kango koe koso lo whaakokua. Koe stretch your faith, stand in the word. Ia e maua le mea na e alua i le atua. Amen. Ia e maua le mea na e alua i le atua. O leo te share uia wa te lo teimi. These are true testimony. Nea iai le nganga pa i o le atua. Whai mamori mau. O ne le mawhaino o pepelo i nei mea. Lai whaafafonga le atua. One day, whaamasino ia o le atua i upu i o ke whai aku ai. Kevin, ere i kupsi me whapea ngā. But God is my witness. Ai loa le atua, mao mai whaakasi am siu ko rufa, God, thank you for 650, but e matili agrees to 650. We agree for 1,000 because of your word. And then the Lord provides. Whaamaongi o le atua, aua lai te seru. So let's go to Roman. O le upula i tutonu i, o le awai whaatasi o le atua mai tātou. La lau e le si lau whaapea, ia, ele leia ia oe ia Kevin. Ia le leia ia sou ma sou. Wa uia ngā osikilisi ango whako au whangau a ngafi oa. Tato atu i tua tusia Roma.
Roma lona mata upo e balu. Romans 8. Amen. Roma valu. Yeah, tato. Let's pick up from verse 26. For mai. E whapea fo i lea nganga o na whesosoa ni mai I lo tātou vai. A wā tātou te le I loa mea tātou te ole atu wai ma le tusa. Ai pei tai o lea nganga e whautua o ia mo I tātou I le oi e le mawhai o na tala ina. E ei le taimi I le whauinga ina mai le, from the quick language, le lau whaasa moa ina lo na whauinga ina mai. O yeini mea e tele o loa pe whaafeona tatalo. O na saulo la nganga pa ia tatalo I le ngangana ese. Amen. Le ngangana e le mawhai ona whaamatala e o iau upu. Saulo la nganga pa ia ua. I le oi e le mawhai ona tala ina. Po le tatalo ngana ese le na utala noa I le aso lua. Toi fo I le aso lua. Lana utala noa o le isi lea ia tatau ar tangata Kirisiano fo mara tala Yesu I lo ingoa tutuli eite e moni e tau tala ai ngana fou. Speaking new tongue. O laua ia tatau o oio tangata whaatuatua e tatau ona ea. O laua ia tatau tala I ngana fou por ngana ese. It's your right. Amen. O laua ia tatau e tatau ona tupu. A fai e te le o te talo ai, e le whaapea la o se mea leanga fo I lele. Pa o le ke le o mea o le amishe o pe a fai e te le mo waina fo I lea. E te le o whaonga ina le talo I ngana se fa mena le paulo, fo mai. A o le su e le loto ua si la fia e ia le fina ngalo le anganga, au wa o lo o fautua o ia mo le au pa ia, e tusa ma le fina ngalo le atua. The praying tongue o laua tatalo le anganga pa ia wai te le iloa pe tusa lau tatalo ma le fina ngalo le atua te le o iloa po le arti ngalo le akua le mea o le ala le mea. So praying in tongue sa ule le anganga pa ia tatalo e tusa ma le fina ngalo le atua according to his will. Fai mai la ia ua tātou I loa foi e ngalo lue whaatasi, listen to this. E ngalo lue whaatasi mea umai lele iai I lātou e ua alolofa atu I le atua, o e ua wala auina I lona fina ngalo, to a tele tangata lātou te quotinga le kusupa ia foi upu le mai, ia le upu le kusupa ia ngalo lue mea uma mo le leo I lātou e alofa I le atua, I le context o le tusi, e ngalo lue moa, mo I lātou lai kakalo in tongue. Everything e ngalo lue mo I lātou o lai pray in tongue. Na e tatalo I le anganga. O na tatalo leo le anganga. O mea lava tutupu. O laua ngalue mo le leo tangata le. O na laua pray out le will o le atua. Leo wa agree oe ma le anganga pa ia. To pray out the will of God. Fa mai la ia. A wa oena si la fia e ia na mua. Na ia to fia na mua foi. Ia fōlinga I la tau I lo na alo. Ia fōlinga ia te ina ia avea o ia maulu matua o le au uso e toa tele. Whai mai whai upa tau se fulu. O e na tō fia na mua e ia ua vala auina fo I la tau e ia. O e ua vala auina e ia ua tau wāmia tonuina fo I la tau e ia. O e ua tau wāmia tonuina e ia ua whaamanu ia ina fo I la tau e ia. And this is the verse o luta mana o e whailoa ia te oe. Whai mai rona whai upa tolu tasi. O le nei, se asa tātou upu I nei mea, a whai ua au ma I tātou le atua, o ai se whaasanga tau mai ia te I tātou. When Jesus come, I agree, oh lua I le tatalo. Amen. Even the Holy Spirit involved. Sau Kevin, sau ma, po I lava tangata po to lua, leu sau mai te tatalo. Sau lo ma Yesu wa lau ua au le atua mai tātou. God is with us. O lai e les kangaka o lai le o karikongua o le akua e au e le akua mai kākou e oi e lai au o le akua. Si o ngai au ma oe. O hai ki rua au ma le atua. O la lave ma li, oi e le au ma le akua. Pe po lai au le akua ma la vaenga la. E po le vaenga. Si ngai ki rua au. O ngai ki rua au ma le atua. A whai o se tangata whaatua tua. God is with you. Yes.
As long as you stand in the word of God, God is with you. A e tu le upo le tua, o lai ke lua au ma le tua. Ia, kusa e alu oi, a agree o le upo le tua, o la lau lua au ma le tua. Saulo Yesu, for me le tala tuspa, I love this verse for my, o le nei, se asa tato upu, I nei mea, a fai if, a fai ua au ma I tatou le atua, o ai se whaasanga tau mai a te I tatou, a fai e au le atua ma Kevin. O ai se kangaka ko akasi sau whaasa, e le mawhainga sau kangaka, e o la ulaka pia la ke le mawhainga Kevin. I'm talking about the spiritual side of things. Na no whametara tuspa ia, to atasi ai to awhea. E turi le to atasi. Le ai se ke mongi e ongo so mai. O sea, ko akasi Kevin. O ka kalo Kevin malona malo si angala I tutono the prayer of one. Amen. Mari tatalo to atasi. With God. E le ai masesi whaasanga kau mai. Nobody. I'm not talking about man. I'm talking about the demonic force. O leo te tala noa I le spiritual realm. Le malosi anga o lau te talo. Na o au. I agree lo la mara to olua. Sau lo malesi ko olua. 10,000. Sau mara ko okolu. Olo. Sau mara ko olima. Sorry. The whole nation. Mang ma lo the whole nation. Amen. Ko fa imagining pe a fai ko a inga a ko e agree. Ko a. Aka o kai se ke leo mem whaingo ko whaia ko ke agree e le atua. Le whao ngā hina e le atua. Because the power of agreements. Ona e le o maa salo Yesu ina ufai maila na tala le I. Shua Yesu la na tala. Amen. Ina ua loto ngatasi. Ina ua loto ngatasi. Ua au le atua mai tātou. But, let's keep reading. Fo lele ona matango fia ni sio vaenga lo ilalo atua mai. O ia lava sana le whaasao ina lo na alo, a ua tu ina mai o Yesu ia I tātou umalava, e le fua ifua mai ia ia te I tātou mea umalava whaatasi mai ia I sea. Amen. A whai e tā ua whai upule, let me put in this way. Whamatara tu spa ia, o ia lava sana le whaasao ina lo na alo, o le atua, e pele ia te ia, so o le mea pito usiri lava nao na tā ua. That's the most important thing to God. O lona atali, precious son. His only begotten son. O pau leo lea. O le tumutumunga leo mea uma lea tua. O lona atali I o Yesu Keriso. O lana atali I pele lea. Fai mai la ia. O ia lava, sana le whaasauina lona lava halo. E le I tau fia e o lava I lona atali e to atasi na pele I lea tua. Na te le I whaasauina. Na ia foa, ia lo nā tari, fo mai la ia. A ua tu ina mai o Yesu ia I tātou umalava. Foi mai loa. E le foa I fua mai ia ia te I tātou mea umalava, fa atasi mai ia I sea. Le lau tanga tu le awala lea. A fai ua tango lea tua au mai lo nā alo pele to atasi pele ia te ia. Foa I fua lo nā tari I pele. Ai ke ua ole atu Kevin I se whaamalolonga, ai le whaamalolo inga I le atua. O lona winga, ua sili atu le tāhua o le whaamalolonga I le atua na I lolo nā tali. O le winga nā le tau whamatala me le apostolo Paulo. O le mea pito I sili ona value o Paul I le atua, le tama, le ua ia foa ia. Fo mai la ia, e nā te le foa ia la mea uma. Ona lau ua o le mea na pito I sili ona tāhua whaateta inga. A whai te ua, ua iai seisi fo I lele sau a fo ino le mea. Ask mai le. Let me try to, the illustration is lo mafofau. Whaateta inga le lo mafofau. Let me find a good illustration. Tau whamatala ile point. O le, foi. O le awhawhine o tangata malana ta avali. Le lau tanga whao ngā. A whai e se tangata he sau, whaateta inga sau, mana o e whaatau atu le awhawhine o se tangata. Mai iau sau whaakau aku lo awhawhine. Waku e whai ma au aunga. Mai la se kolsu ka la e waku lo awhawhine. I kua kau ngō fia fu ngā awhawhine. Se whaateta inga. Vero le awhawhine. Ai te ua latu tangata, o la koe whaakau me lau ka avali. Mai le ai. Vero awhawhine e ua le avera ka avali.
o nā loa e loa i le mea lai value tangata lea o lea. O laua ave e value aku ka avale ngai lo ngā whingi. Si? Lea lai tau mawhaila apostolo polo i whai mai, o le value o Yesu i le tuata ma tua ia, everything. Awa tango lava fōai. Whai mai lo matala le apostolo i whai mai, e le fōai fua mai e ia i a te tātou mea umalava whaatasi mai ia i se a. A whaina ia fōa ia Yesu lo nalo, ai o le atu ia Kevin i se afe tā la, ai le au mai e le atua, o sidi akura la kā ua le afe kā la na ilo Yesu. Do you see the point now? Tu sala, e te tau lava na au mai e le atua le afe kā la i se a, o ngai sidi akura kā ua o Yesu a len kango fōai. O le afe kā la, it's nothing to God. Po le alava le me te believe ai. Si, o le atua e le markinga le atua, o la lavo umana tu sia mai i, o mea uma foi mai la ia, e le fua ia fua, e mai fua. Mai e ia i a te i tātou mea umalava, whaatasi mai i sea. O ai se na te mōlia le au fitfilia le atua, o le atua o le ta wami o tonu ina mai, tātou ia, au whaatua tua, o oe maau, le te whaalongolongo mai, o oe le au fitfilia le atua, yes, it's you. You nai au o luma le atua, whai mai lola ia whaipitoru wha, o ai se na te whaasala ina mai, o ke riso o ia na maliu, a ua tu mai lava o ia, o loo i li tūtau matau fōi o le atua, o loo whautua fōi o ia, mō i tātou. Mai la ia, o ai se na te whaate e se ina mai i tātou i le alofa o ke riso, o le puapua ngā ea, po o le atu vale, po o le sauwa, po o le onge, po o le lavlava, po o le pangatia, po o le pelu. Whaapei ona tusia, ona o oe ua whasiotia ai i mātou i aso uma, ua whaatatau wina i mātou e pei o mā moe a whasia. A ua tātou manu mā loa i ai i nei mea, umalava, ona o ia ua alofa mai a te i tātou. A wā, ua o mauti noa, e le mawhai e le oti, si, e le mawhai e le oti, po o le ola, po o angelu, po o alii, po o e malo losi, po o mea i nei ona po o mea atali, po o le maualunga, po o le loto, po o se tasi mea na whaia, e le mawhaia e ia mea, o na whaatea e se ina mai Kevin i le alofo le atua, o loo ia ke riso Yesu lo tātou wali. Nothing e le mawhai o na whaatea e se ina mai simi i le alofo le atua, o loo ia ke riso Yesu lo tātou wali. E le mawhai o na whaatea e se ina mai sori alofi, i lea alofo le atua o loo ia ke riso Yesu lo tātou wali. Le eise me mawhai na whaatea e se ina mai alofa. Si o loko su e mai poangi singoi, put your name there. Hey man, le eise se mawhai o na whaatea e se ina mai i ai, listen, mai le alofo le atua ia ke riso, whapenatasi, nothing. Matua le ai se mea. Nothing. I mean zero. Le ai se mea mawhaina ave sea mai oi. Le ai se mea mawhaina ave sea mai ale mai le alofo le atua ia ke riso. As long as you are in Christ, e le ai se mawhaina ave sea mai oi mai le alofo le atua. Le ai se mea. Na ua umana asea, because we are in Christ. Ua au le atua ma oi. He's with you. Amen. Wa tātou au ma le atua. Au e koe confuse ngā mea. Yo au ele kua mau. Yes. Wa au le atua ma oi. Amen. Whaamanuia le atua le nei a fiafi. I lau sāvalinga. Ai meise foi o lau whaalongolongo i le upo le atua. A vele nao se whaamanatu. Ia te oi. The prayer of agreement. I always encourage couple. Unu ngā lii. O mai whaatasi. Agree tatalo i le atua mo lau whanau. Agree se mataha upu, mo ma ia lua loto gatasi se mea tasi, ona lua tutula ia, because wa au le atua mai tātou, a lua o mai whaatasi le ngō Yesu I se tatalo, na he polo misi e Yesu, let's go back there, I really want for you, e ka tātou tue wha umai na tosi a mātai o lona mataha upu se funuma le malu, o Yesu le whetalai, foi mai,
e moni o te whai atu ia te outou, this is Jesus, mai Yesu, e se atu te whala au ia, Lord, 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 e to te le whaia mea o te whai atu ai. Le ala ua ta upu ia Yesu, le ala tātou uma le wala au ina Yesu, Lord, this is the instruction for us. Na au mai e le atua le prayer i te tono tusu pa ia, the prayer of agreement, e le I whaia upu ia Yesu, ma tu o ia le anganga pa ia e wha akomu ai kongur kusu pa ia. Inga ua kusi maka ia ule ingi me kau wha akumu ai pio kako ia sola I e seifo I le aonga. Ule I lopo angisi me wha akumu ai, ngā lua le so se mea kaunga wha akumu lau pepa. Ele wha pe ngāla tusi o tusu pa ia. Ele tu ua le prayer of agreement ma upu ia Yesu I te tonu I, tauna ona wha atumu o tusu pa ia. Na tuu iai, e sau Kevin, sau oe lava e sau e whai tau, na e whaia la ia, ina ia e maua le manuia o le atua. Amen. It's in the Bible. O le awala na whai mai Yesu whai mai, e moni o te whai atu ia te outou, o mea umatou te fusifusia I le lalolangi, e fusifusia I le langi. Heaven will back you up. Whai mai la ia, o mea umafo I tau te tā la I le lalolangi, e te tala hina ia I le langi. Whai mai loa, o te whai atu fo ia te outou, a whai e loto ngā tasi se to o lua o outou o I le lalolangi I se mea la te ole atu ai, e whaia. E whaia lea, mo I la ua e lo uta mā o I le langi, e whaia. E whaia le atua. E whaia le atua, a wā o le mea le, ua wha poto ai se to o lua po o se to o tolu, I lo ingoa, leo mai tatalo, in the name of Jesus, ask the Father, o te iai wha atasi mai la tau, o laua sau Yesu, ko o koru o koru whaingor kakalo. Praise God, oi o lo to lua, agree, alai ngofo I ma Yesu, let's pray together, imagining Jesus sitting there with you, let's all agree. Amen, let's all agree. Tātou tatalo whaatasi, I loo ingoa, hole ta mā, I'm sitting here, I'm witness, o hau le mori mau I, le mea lei nei, leo te nofo I, leo te mori mau le lua tatalo, leo o iai, e wha mautu, confirm, tali le atua. Umaloa, have faith, trust, believe, for manifestalai ngā Yesu, when you pray, believe that you receive, pe a whaina luo tātou wo whailea, le seiti no watua mua o lea, find the will of God, sa ili fina ngalo le atua, mai loa ma mauti noa, tu tū loa, when you stand, don't faint. Whamari la paulo, yo tau ofu tau ato toa ni ia mawhaino tau te te, because when you pray, e wha ato whatofo ti a polo yana wha aso songa, a ia e te, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Father, we thank you, Lord, wha aftaita mai lau upu, wha afetai lau wha asino manga. E nei a fiafi, e ala I lau upu, the prayer of agreement, malona malo si anga, e a ono mātou o mai whaatasi, e mātou te tutu, ma mātou si iti atu, ma tatalo I ate oe, I lo fina ngalo tama. Se I a o, whaamatala ina tamana e au mea le tasi leo vaenga pito I sili o na tāua. I le mātou tatalo, malo mātou wole, ma wala au atu I ate oe, e a ono mātou loto ngā tasi lo fina ngalo I le suwafa o Yesu Keriso, mātou te whaafetai ona wa e polo misi ma e fola I au whetalainga. E te iai pe a o ngā totonu oe, pe a whai o mai whaatasi le toa lua pore toa tolu, I lo ingoa, e tatalo. Ona iai lea ma oe, e whaapeo na whaamautuina, e whaapeo na a whaamalosia la mātou tatalo, ma mātou mautinoa, e tali ai le atua le tamai o mātou mana onga, uma mātou te wala au. Toi whaamanuia la ua fio tamā, e renei aso, ma nei a whiawhi a mei se foi, ia toenga o renei vai aso, ma whi au mga aluenga, ma sa valinga wha le wha atua si o mātou a inga, e wha apio na ele whaamanuianga o elo mātou. Tua ono suafo o Yesu Keriso, ua ole tuai le wala au nei, ono o Yesu, amene, amene. O te letu ua lewa noa e alu sa moa, o te nau foi, au ai fai foi o. Se teimi mua leo wa e whaalongolongo ai le nei a fiafi, ai te fia talia Yesu a vea maali ima whaaola, o te fia avatua lewa noa ona, o te le manao e tuu lewa noa e alu, o te manao ia te o talia Yesu a vea maali ima whaaola, o lausa valinga whaale anganga, ele eise winga o mea te maua laulangi le nei, o le upu o le apostolo, o le tuspa ia, o le ale, le winga, e te mauai mea uma ai mai mauai lo wanganga. E oti le tino lea, ai le oti le anganga. Ai te taula o na ola lo wanganga, au ana I ola I le whanonga e whaavavau, a ia ola I le ola e whaavavau.
A fai te fia maua le ola e whaavavau e ala i lo talia ino Iesu Keriso e vea maalii ma whaaola i lo wola ma soifua. Whaatei mei upar tatalo le nei. Le tuolo mātou tamā. Wa o whaalongo i lau upo. Wa o i loa i lo loto. O au lava o le tangata sala. Le tuolo mātou tamā. O te tautino i lo ngutu i le nei a fiafi. Wa e whaatuina mai Iesu Keriso. Maina ye uoti. O loo soifua o ia. O loo ola pea. Ma ua o fili ai. E avea o ia. Ma lii ma whaaola i lo nei ola. Wa o talia ina ai o Iesu Keriso. I le nei tu la. Fai oe mo ua lii. Mo u whaaola. O mea uma. O te ole ai le atua le tamā i lo suafa. O te au auna ia te oe. Avea foi o Iesu e fai mamatai i lo nei ola. Fiofo ina atu lo nei tangata. Tala vou lo nei tangata ia te oe. Ma lau au nanga ia te oe. I le suafo i o Iesu Keriso. Whaamanuia mai oe tamā i lau nei fōlaunga. O te whaamaua lalo te fuo le sa tauro o Iesu Keriso. I lona toto e mamama ngalo ai a uangasala. O te whaatua i lona toto. O le suafo o Iesu Keriso. Le alo le atua soifua. O te whaatua ia te ia. Ua o maua le ola e whaavavau. Whaaftaita mai i lau ola i lo ola e whaavavau. Ua whaapeo na whaasoa mai. Mo i mātou i le nei a fiafi. Ono suafa o Iesu Keriso. Amene ma amene. A whaina e whaia le nā tatalo i lo whaatuatua ta lia ai Iesu e vea mā lii ma whaola. Yay! Welcome! Fio mai te tono o le ainga o le atua. Le ainga ia Keriso. Peo no tā ua le sia fiafi. E le tā ua. Ia se te lotu e lotu ai e tā ua le ainga e te iai. The family in Christ. Ia, sum tala mai au tono le ainga o Keriso. Le ainga lea. Le tātu te tala no i manuia in Christ. O ila e le mawhai nito e avesia oe seisi mai le alofo le atua. Ia Keriso. Whamanuia le atua nei a fiafi. Fe au mga aluenga o si tātou o tunu. Ve ira nei a fiafi. Mori toi alo whaanga ma whamanuianga e te tātou o malava. Tātou toi wheiloai. I le asusa. I le alofa. Ma le anga le lei o Iesu Keriso. Ma te minei. O Kevin Ruivar nei alofa tele mo oe. Whaasoi fuaia. Let your sweet aroma fill my life, fill my life. Day stars shine down on me. Let your love shine through me in the night. Oh, in the night. Lead me, Lord, I'll follow. Anywhere you open up the door. Oh, let your words speak through me. Show me things I've never seen before. And Lord, I'd like to be your witness. You can take what's wrong and make it right. Make it right. Yeah. They start shining out on me. Let your love shine through me in the night. In the night. Take me back. Take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Take me back. Take me back, dear Lord, where I first believed. Whoa.
answer to all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Jesus is the answer for all the world today. Above him there's no other. 'Cause Jesus is the way. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. I said soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Soon and very soon we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah, we are going to see the King. No.